Posvećilo ti se i modna industrija je prepoznala tvoj potencijal. Kaži nam svoj najbolji hod po modnoj pisti. Ne pisti. Imaš sigurno nešto bolje. Vidiš da otiš od vladu, njemu se sviđa. Izabrali su te za predsjednika SAD-a. Kako bi zadržao dobar rating, obećava i nesuvišne stvari svojim glasačima i čini to neprestano do svog narednog izvlačenja. Braćo moja draga, ja vam obećavam da će biti seksa u budućnosti. Sigurno. Vi ćete sigurno da doživite tu lepotu da imate snošaj sa nekim u životu. Ja dobijam sviđanice što dobijam sve ljubavne kartice. Glumi gorilu srebrnih leđa narednih 15 sekundi. Stavim timer. Kaže ovako, aktivno dejstvo. Kad dođe red na tebe, možeš da uzmeš bilo koju aktivnu ili zaključenu karticu od igrača sa svoje leve strane. Daj mi tu zelenu. Pa beži, brate, od mene. Stvarno to ne dam se. Sudija? A dobro, imam dve. Ja imam final challenge, kaže ovako, depresivni čarobnjak bije nevidljivu osobu kao da nikog nema. Mislim da se da ne može govoriti.